Anyang laki din! Manulaangan nga aldaw, agkalay samutan ni Sarya akasinsin mo anak ka. Uwan nga rod tatang. Nakagatang ka din iti irigalo tayo. Ay, san pa'y nga rod tatang. Nawaya pa'y magkidi ati aldaw. Nasurok pa'y makalawas to Ryan. Sa bagay magkidi ah. Diyak pa'y ngamin nakasweldo tatang. Sana bali, apa man na makasweldo inak gumatang iti regalo tayo kinkwana iti ili. Mapan kumudla ang ipariban ti buok ko. Ha? Agpariban ka man ay? Kaun mo't atatang. Tani kaslamutin na niya dahito buok ko no saan ko apunggusan. Siya, wan. Laki di adda pagpariban mo, apig di nga. Anya laki din ay tatang, agtrabaho akmat. Kan may sa iso nga ipariban ko ti buok ko, tapnumot presentable. Entun kasarte kasinsin ko. Sapay at part ko iti programa. Oh, si kamot gayam kanakan. Nagsapa kamot tan. Papanam? Mapanak man ili, auntie. Gumata ako may regalo mi kanisarya, intong kasarna. Kastaya. Da kayo nga, auntie. Nakagatang kayo ka din. Aywan, nakagatangan ani Ashley di na minsan pa nga aldaw. Ay, kasta ka din, auntie. Alang arod, labsan kayo pa dito arubayan nyo. Masapa nga agpaili, barang nakalukatan ni bakla, di parlor na. Ay kadun anakan. Napalabas ko itay. Sigurado ang naglukatan dayjay. Kasano talamido kiti buok ma? Basta ireban mo. Ayusan, ti importante kat maunat. Siga talaga. Kulayan ta, kahit mo. Ay nasis, kurang ti kwartak no bilang laang. Pangriban laang at talaga da ito'y budget ko, you know. Unay kan mare. Uray ti riban laang ti pabayad ko kain ka. Ha? Bayamon ti hair color. Regalok mo tin kan ka tapno awan ti bagbagam. Ay na, thank you Mari Thank you talaga. Agre ka. Ha? Green ti kulay ko Ay na, uray saanan no kastamot lang. Green nga. Diyak only. Light brown mo tapno may ibagay iti kinapintas mo. Anya ka laki tinaya. Tapno napintas ka intong kasari kasinsin mo. Sige. Rugyam nga ruden. Tapno masapa amalpas. Adun timbagam. Taman pa, anak kalagas ka dito parlor ka. Wan mare, nasapaak ngamin di tabangir. Di tangay pagut-utangan iti kwarta. Apay, umutang ka man. Wan man kumare. Naimbagla a pagrugyan mo iti basit a negosyo di sango ti balay mi. Ay katwa na, nasaya update ta na panunot mo. Mayat ija sango ti balayo a paglakwan, ta sidig di pagadalan. Adot estudyante a gumatang. Barang ako mare. Kagap-gapumat ni Masing itay dito Ha? Anya nga iti naramid na dito Kat imay mo't nagpapintas Inriban ko ti buok nga. Kat dinalusak pa iti kuko na. Adula amin nga muna dayjay amasin. Ha? Uray pa'y binulan nga agpariban. Kan linawas nga agpadalos iti kuko. Isulat ta nga iso. Masinglat ta akalaadan dito'y lugar tayo. What? Ape akastatil lang nga managawid. Kumusta tin na pa na medyo ili? Makarilis ka kadimot lang, inton umay alawas. Apay ngamin anagado ti saludsod mo. Di mo lata nga urayan. Salbagkit de. Apay nga agungit kamot tayo, Berta. Makitkitam lang arudan anag maditimod ko. Adupay laang nga saludsod mo? Berta. Imbagak lang arud iden, ano maditimod ko, di nakasarsarita. Nung sumanao ka pa lang. Di ta ka man langan. Anya. Kaano ka nga makarilis, mare?
Kunak man no, umay kamot agpariban, ije parlor ka. Di ka kadimantanagan, kumari. Umadanin ti panag-release ko iti kwarta. Hay, sana all. Ket, manuhay mo di ilon mo, ije nagutangam. 20,000, kumari. Ha? Ay na, nagdakkel mo mare. Wana, tapagpuunak kat nga rod. Kan pagpariban kumata na iti buko. Ah, bagitakit. Katuan, tapno na pintasak lata. No ada pagpariband ni Masing, kat adamat kanya ka. Apay, just aya. Anya? Iso nga apaman ang makairilisak iti kwarta. Ireband mo adagos ti buok ko. Kan, i-highlights mo matan Katwa na, anya laki din. Saan tula ang atibok mo, ti i-highlights ko. No di kat agraman tarupa kinugali, mare. Iso akas tauna aguran ni Berta kanya, gapulaan ta imay iji balay di na minsan. Umututang iti pagbayad na kano iti linding, ngamda pinautangan. Ha? Nera namang aming ngawang kwarta kay di imay. Iso ngawan inted ko ngam di nakman maawatan, ginura nakit din. Bayaman Tinapateg, kat impakaawat mo nga awan kwarta. At damating kinkwana, no gimurakin ka. Unayin na di Berta. Nagsaya ati pan nakisarita kinkwana. Ngam kasi mo tin di bagbagana iti likodak. Makamiris tulat taan. Kasi man ti bagbagana kontra kanya ngay mare. Uray ka no binulan ang agpariban, kin linawas nga agpamanikyura. Nagalasak lata ka no. Kat ni Berta ngay nga ta. Ay Diyos ko Lord. Ay, sikagad di met. Kat napintas Ngam, iti lang imatang di asawa na. Ang nakalakit din. Berta, naka-release ka niti kwarta nga inutang mo iti kalman. Kunak man numapan ka gumatang iti ilakom inton Lunes. Kat mapanak mat inton madamdama. Masapa ak amapan, tamapanak agpariban iti buok ko iti parlor ni bakla. Anya, agpariban nga ibagbagan man Abay, maag ka aya? Ta saan mo nga amo ti kayat asawan ti reband? Saan mo't akasta bakit? Tikat ko asawain. Saan mo't apang riban ti inutang mo akwarta? Nagsaritaan ta mo't apagpuunan nga aglakaw. Saan ya? Awan man ti ado asaom si Kapipito. No awan ti nasaya at nga ibagam, aguli makalatan. Anya? Ipareband ko ti buok ko, kat manula ang mat. 3K laang. Kan ipadalos ko ti kukok. Saka kan ima. 1K kunamon. Oh, adda pa'y mabati 16K. Alala. Adaking ka dahi ta. Total, ang mumit amin. Nyalaki din na ya. Ay na kumare. 4K ti riban ko. Riban lang dahin jay. Ura ilibre ko di highlights ken ka. Anya? Ay nagngina ka matan kumari. Kasla saan ta nga aggayam no kasta. Kasaan mat nga min? Kaano ta pa nga gayom aya si kaki di mat? Unay kan aya. Ala? Ang ko lang. Anya. Tuloy ang riban o atras. 4K talaga. Kat ala ireband mo. Day talaang aya. Ada kwartak. Anya lakit din. Tagitaman. Amangan no, agpakan ka pa yung mang inasalin ton madamdama kumare. Oray, iklos ko ti parlor ko no bilang lang. Ha? Ay unay kan kumari. Nagngina lang arudan ti reband ko kan ka. Mangkikil ka pa ilaang mat. Katuan sagpaminsan lang mat. Ramalan taman ti bagong release ko naman, Charles. Jaske, 14K lang dahito na bati a kwarta. Ibayad ko kininanabiring dahito 3,000. Sakit, dapay gayam dyan may sa alending ko, abayadak inton bigat. Ada ka maggayaman ba kahit? Ay na, nagmayat mo tin dahito bok mo. Kung nagmayat ti kulay na. Ay, kadwa na, apay just aya. Anya?
Impareband ko ti buok ko. Kan impakulay ko matan ah. Kan di mo ka di madlaw dagiti kukok. Impanail polish ko. Kan impanail extension ko matan ah. Anya? Tapno confident akmat iti bagik. Nga mabit lang man, Berta. Kunak man no nagpurtis ka iti ilakom. Ha? Kwa? Di ka di madanagan tayo nakag-purchase inton bigat. Diyak lang kami nasango itay. Gaputa manumot lang nga oras ti panagpariban ko. Kan panagpadalos ko iti kuko. Ay, nasaya at tay may ka. Wala na. Ay, kunaklaki din. No saan ka nga umay? Tasya ka, unti umay ije balayaw. O anya, bayadam ka din, tinatawanan nga utang mo. Nagalas mo ti pa nagsasaw na dahi ti abakit. Wala na. Bayada kunti utang ko kada kayo. Tapno malpasan. Ay, rumbang laang tanay. Nabayag mo taon dahi nga utang mo kanyak. Isu abali 6K amin ti bayadam. Wala na. At 26K. Agyaman hakberta. Nasaya at tanakabayad kamot laangan. Ay na. 9K laangan tinabati iti kwarta. Ay. Ibayad ko na iti 2K iti sigod alending ko. Ada mabati a 7K. Isaan samutin nga umdas ng igatang ko iti ilakok. O bakit? Apa nga eh? Kasala nagunag ti pampanunutan. Kun di ka pa'y nakagatang iti ilakaw. Hindi pa'y na minsan nga daw nga ibagbagak. Di nakman pakibiyangan si Kapipito. Ha? Di ka lata nga urayan. Saan akasta sa ludsod ka sa ludsod? Anya? Ti ko namgi day awanan ti igatang mo. Kapot awanan ti kwartam anabate. Awanan ti nabate itilon mo. Kundi pariban kan tumay. Anya nga ita. Agparikot kan. Aniya? Alaman, no man ay pagpuunam na ita nabate a kwartam. Inununam to mga mindagiti saan nga importante abanag. Anya nga ita. Dagparikot kan. Ay, anya laki din na ya, Berta. Aniya? Di ta ka man lanay. Makaammo kang agbadi tinutang mo. Nakairugi ka magkaya man nga agla ko. Yung sangwanan ti balayo ko, mare. Wan ko mare. Apakas na tila nga. Kaslasan ka na ragsak. Itultuloy mo kit, di ti pa naglakom. Tapos na adamot maurong mo. Kasano ko maama kaurnongak. Kat umdas laang mat nga ibayad ko iti utang ko. Sapay uray lado at tibay bayadak alinding ko. Anya? Agparparikutak nga rudmanan. No pangalak iti pagbayad ko into no biyernes. Panagbabayad manan. Kat awan pa'y tinaurnong ko naglakwak. Hay, dahil tantumin nga mintirigat na kenga. Una dagiti saan importante. Kas kuma iti pagpapintas mo, mabalimat nga aguray pa'y kuma. Ha? Ngam sa bagay, nalaing ka man, masigurado ka masolusyonan dayta. Ani ha? Anya? Kasaganti baga ni Berta ken ka? Wan kumare, makapaila ka talaga di dya babae. Unaen ang tumot nga minti pagpapintas na, gamti kasapulan na. Anya nga ita, agparikot lang aro di pagbayad na iti utang na. Ay, unay yan. Naimbag kumamat, no may salaing ti baybayadan na alending. Ngam saan mat, tauray ladwa. Anya? Kasla ay Kituan man, dua ti lending na, kan saan ajas-jas iti lending na kumare. Kyaw mat ati baybayad na no kwa. Ay, una yan ni Berta.
No ti pinagpariban na, kat iso ko matindulin na pagbaybayan na kabayatan ti panaglaklako na ijibalayda. O, di nasayaat ko ma. Dahil tangarot din bakakin ko na. Ngam anyang iti maramidan na. Kat inununa naman nga ro ti pagpapintas na. Kapula ang tadi na kaya ti paalatapan. Ay, no anya launay nga min ayat ti magunod na iti kasdi a mindset na. Amo matin ti ugali na dayjay. Unaan na dagiti pagparamag na. Ngam dagiti kasapulan da nga agasawa. Una yan ti kastoy abiyag aya. Ay, di pa rin makasida ti tao itinaimas asidaan. Kanayon latan at talbos kan tuyo ti adda. Ay, kataganos ka ah. Tinapatag, naipariban mo, tabok mo. Huwag ngayam, nabayadam ka da, hindi utang mo. Agsubli-subli nga min, kolektor dito balay. Nakababain pa yan. Di ka man makibiyang si Kapipito. Siyak ti makamo iti utang ko. Ada na panunod ko apag kwartaa. Saan na bali ta September matan. Ha? Anya maninday ta? Ang mga not at dalang ang mga ibabain. Anya? Hay, tinakababain ka ti panagtakaw. Maawatam! Kahit apay dahi ta aramid mo, apa nagpapintas mo. Ngam awan mo't pagbayad mo, iti utang mo. Apay, saan aya, nakababain dahi ta? Anya? Ay na, puberta aya. Agtudtudong ang nagagat ka pumanag na. Kinanya na kita imot mo. Kasla palanggana nadadahil mat. Ha? Uwan kumari. Sana bali ta September matan. Agkarkaro lingak man. Anya? Uwan gayam kumari. Pasensya ka kuman ha. Padagiti pa naglablabas ko idikan ka. Kinapudno na. Mababainak itan. Ngam inturturad ko laang ti imay dito'y balayo. Agkaro lingak man. What? Matinding pangangailangan talaga, kumare. Ay na Berta, oresan kan ngagkanta, tama nga nuad adda nga ipigsa na titudo. Ha? Alam latan da ito'y duwagasot. Naimbag lang nga maitulong ko kin ka iti matinding pangangailangan mo ako nam. Ay na, agyaman ak unay, kumare. Agyaman ak talaga. Makapailag ka talaga, Berta. Ay! Yak amo na niya tibakakin ka. Si kakit ni mat, kumare. Napa-early caroling kan. Gawin ti, utang mo, adi mo mabayadan. Nanakit din aya. Uwan nga rod, kumare. Nakababain man, ngam anya ngay nga rod. Kat isumot tipod no. Naimbag kumamat, no nagmamayat dagiti imat mo apag caroling mo. Ngam saan man? Dadahil na palanggana, kaskada, anya dita. Ay na, ay ayabam laing ti bagyo no kasta. Kakaiso na lang arudan a pumimpintas ti panahon. Ngam adda kakiding akan kanta. Si kakit ni mat, kumare. Upayan nakmat iti kasta nga ibagbagam. Hay, saan ka matki nga upayan? Ibagbak lang ti pudno. No adda nga min ti kwartam. Panunutam nga umuna dagiti kasapulang. Saan na dagiti pagparamag, ken pagpapintas mo, ama balinmat, ama itantan. Anyang ita, September pa ilang, ngam agkaroling ka kay din. Anya lakit din aya. Anya? Ala, orasan na ako nakantaan. Ikan kalatan iti sang agason. Pumanaw kan, taamangan, no madadahil lang daltaw ko, iti panagkantan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.